lantang kerampuan pakar uame itu kapak kata lapor tuinan kapatu lakanain pakar katong konanta lako keluarga lako toparenge ambe dulu masuara asam tu demo wilasu nasorong keluarga kama sabaya seturu lalang kapatungan anta bisa-bisa kama sabaya si sola sangan ambe anak-anak penama sarlo amin Wa kuasa kaboro untuk pangkan yang katutum mati olong aladi di wa matua dan nanti karena saya kumualan Allah katuangki dan ditampilkan di mulai katuan roti kita padang dari para kuala di katumkonan Allah temo untuk koni Allah kona de tomato kineki Maria sumung waktu malu teki sabu dan sahabat masa semua masuk sampai angki oke nitiro kado uang untiro itu keluarga tanda kait tanda kanan dalam pemarintin sulam itu keluarga dia tukang masusan mendali kaparanuan tak batang kaliki melakukan uang rampung parpe kamu tuami di pasake tekan desa ulit lagi tadi masalah nasang enopa na yung tekan daya te untuk kiambat kamu orang baru sudah dipakai tuh kulit penumai lalu katuangki lako keluarga cara kotoran Indo itu mangka mau pasake tekan daya te harapkan yang ditonton pasake masalah nasang itu kamu tuh lako mintu tuh nalakatan lantai sarah ya te Pagari tuntunan kesalahan kuang ditarik dari tempat saya kutip parang pomatiologi. Pada lampung kipuai Yesus kuang berapa kesalahan ki tutu aparenta solaka muna pena masalo tutimo sia tontong sarakona amin si sola sang amin ya ko sabar begitu. Terus sih ini mulai ini kalau pembedahan ini. Bukan itu, bukan sana aja.
Tamak pirangi iya tu rombongan lamentama rombongan keluarga almarhum nenek Angin Pak Kasinan, rombongan keluarga almarhum nenek Remang Leatung, rombongan bapak kita Mang Rudana Kayu, rombongan nenek Ines Tok Tete Lampio, rombongan Nek Bongga Daya Mai Baktan, rombongan Ansar Tumanete, rombongan nenek Nona Botang Makale, rombongan nenek Lita Bebo, rombongan Bapak Linda Randan Batu, rombongan Patua, rombongan Bapak Sau Sorowako, rombongan Bapak Helon Balikpapan, rombongan Bapak Alen Samarinda, rombongan Bapak Lora Makassar, rombongan Yunus Salamba Papua, rombongan nenek Bapak Elon Balikpapan, rombongan Bapak Sau Sorowako, rombongan Bapak Serli Topumbang, rombongan Bati Nebane Tiruan Gantaran, rombongan Nenek Karang Rambi Ramai Ambayan Rambi Pao, rombongan keluarga besar Majelis Gereja Jemaat Tongko, keluarga besar Majelis Gereja Jemaat Tengko Klasis Waden Ramtimur, Sukadamai, rombongan Nek Ampi Dulu, rombongan Nek Rikar Pomala, rombongan Indo Sobite Lamai Suaya dari Yamato Tujuana Salurana Saluruku Lasoyan Kamputu Harakna Lalidan Rokote Pada Sunda Katongkonan. Oh, datang. Masih dapat sih lah. Sebenarnya selesai. Kalimbua randalani minanga kalelean nuran
ora diomai tasikipone sambalimai tuna polangan gayang dia rukna padang tarapa makarini nalenga jumba tiara ketemu mengkara patekuna dirandeng ulang kilo bangang komisang ruang arinding kipilian sang suke manangnya amirampo siang baralamba tujuan silo lebaran nakua aku batingku pangotonan marioku balo tongan kada misa pandanan tengko situru tolongoi asi-asi tiumba oi binto entasak natundan salarika naruyang tang tongandika inde simbolo manik lokon loerara susi sarita tulamban tentama tunurung dolok roko teluwa pamanikna te kaisungan di maya-maya kukua inang senga duka kinang pangloloan sangka inang lain kinang pak tendeng teneng sirenden langanoi sang barakna membulean pole oi batula dempi lasusinna lasipalon padaona kelaoki sang rapuki turun ki sang pemanaki tongkon pantarisan makaraingna taruk turiyangna sinene sianek lolo angga to bendan panikuan allo angina to ditumpu eranna dikala pakatem tampak pelalanna tonna dihindo base kasalle tonna diambe panda di pamarokson ilan padang dileatung lili lembang narinding daun ninduk sapan kuah-kuah tongkon duka pantarisan makaraingna pangloloana tumembali yang dondang kila menggirit tiponi padang lamai lilikna tongkonan napa ilan padang dibas setangana tiumbak padang ditongko tongkon duka pantarisan makaraingna pangloloana bongga karadeng tenek tikuwali pak tendeng nada timuane to ditumpu eranna dikala para tampak kapilalanna to na ditulak kabuntun na bona dilangdak to sendan ako nungkon duka pantarisan makaraingna pangloloana ari posina tondok kalindo bulanan menangararawana pantaranangna marabiyang pak tendengna kabunturan di rumah pantarisan makaraingna tubuh dipilih yang sak ditunduk buah matasan lalangan dan panikuan untarana lemongan tondok pangloloana randan batu pak tendengna lamanga pantarisan makaraingna pangloloana padang dibasekakanna tandu lembangna pak tendengna babunga pangloloana buang bulu matua tiung tolong pantarisan malabina pantaranakna ulunna salu kalua ti paritikna pura-pura tialan kada bisa di kapanan bisa bunganna luangina di pabendan ni tananang pasak di patunan nangi lembang tau bukan atau tamu diumbak pantarisan makaraingna pangloloana padang disuaya pak tendengna lilina tongkonan napa siang balalang dan kedua tu lilik lebangan bulan mak lembah Melayu angkat tari kamu kuntun min daun suki tete mentang keyana sulema pono sepuna tibali mak pasar kena buang matua rak na tongong tontong me patularan me patete kanang rampotan pito Naman na lang. Hindi lamin ni kukitin na. Mahal lamin mo na rin. Pamatua induk diong sa tapulan pangan. Di suara mo magkanya na ang bed.
Ngising-ngising dipili kayo. Dapat banyak. Alam mo, ano pa nakitakan, kaya di ang tua ko. Hafte pa ko ni shooting. Paano merati? Oh, iya. Biasa di sana local television. Apa? Mau pulang pasti. Lambing ni Bay. Saya pamit wala po. Hindi ko man makan. Oh iya, hindi pa may kirinto ang kulambaw sa siya sa sulay. Wah. Selesai kan le. Aku ba nalitas ko sa dalawang volante. Dito na darat eh. Kare, bayar. Kare, taade. Mali naman ni kare. Pamilya na. Taade ba kasi tingnan daw. Tete. Ini ada kue. Balik na pa din dito. Oh, malulo na.
Tama perangit tanay te pendo kirante nolan. Lula ko keluarga ne pasa. Tama besok tali lamai. Ada ko kumari sa ririkelo anak ko. Dua kami. Mana mo kami? Salin. Standar deh, ada sekitarnya. Iya. Jadi lagi bebas yang Buleng kara nanti kaya mak dan pintuin mak paran-paran nanti garuga ang buleng bang bisa disangka di dalam dan pai paran menyalanya. Lawan kami satu sangat rata lawan kami itu lawan pak mencela bulan. Kita kau bilang aku rasanya si pamatua induk. Indah tertutup untuk bangga muda yang indah tungar roda itu yang ada di sondong bulawan. Si pamatua induk diong sang kapulang pangan si pamanok karungan diong sang kelang berat bulu. Karena atas ang pati kanan bisara palinda siwalang diutundong tu batang-tang. Lagi rakatimay surungan sipu tangon isa tangan ampak tangon pimaranga panglisuan narantian tuyo. Tapo unong ilangan nuntim batang pon wasilit na sipu tundong dari kita siuktang lempan kaliling na temaya silit na sa tuwa minto na tutang kitang kilang. Sering karara tanin na laki patasi bidiyong riwan malak kita. Tubelan na kita pantar anak na pandai paliyuk pangloluan na taklong kaisanan. Tu manarang hunda siko kanalimbang tu pandai hunda rumah kasila na koli-koli. Donen nek ditumpuiran na dikala pagatampak pelalana. Ura tak balayan siar ruong polo pamentasi roro. Salah kalau tak boleh datang salah boleh. Tak tontong si bapak duluan rano. Pak paraya tak paraya. Pasakin aku ang matuara apag-apag na to kumumbong ka. Tontong lalimpan laku batang di kaleta. Ulan law nala tong lo nasugi. Law kala paparaya mak lalosun nayahan.
Nah, kikuat tabi tapatan rampak talinga dua tata pali dan suling sio kata di kambio santu pisang yang maturu katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Nenek Mangin rombonganna keluarga almarhum Nenek Mangin Pak Kasingan rampo metanda malik mak rende nanti long tongkon mak tokonan laki mem patu malik ako Bapak Nasei sidaruna rombonganna Nenek Alen Pak Kasingan rampo metanda malik mem patu malik ako Bapak Nasei sidaruna katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Nenek Remak keluarga almarhum Nenek Remak dia tu rampo mari dia nanti long tongkon mak tokonan laki mem patumali aku Bapak Nasei sidaruna rombonganna Bapak Tandi katongkonan kamarintinana Bapak Tandi patua rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Nasei rombonganna Nenek Bunga patua rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Nasei rombonganna Bapak Sau katongkonan kamarintinana Bapak Sau dia main suruh aku rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Nasei rombonganna Yunus Salamba katongkonan kamarintinana Yunus Salamba dia main patua rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Nasei rombonganna Nenek Dewa cuma makale rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Nasei rombonganna keluarga almarhum Pong Maria patua rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Nasei rombonganna Bapak Sau jumai surah ko rampo metanda balik mem patumali aku Nenek Nasei sidaruna rombonganna Bapak Nadinda damai randang batu rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Nasei sidaruna katongkonan kamarintinana Bapak Helon balik papan rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Nasei rombonganna Bapak Alen Samarinda rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Nasei rombonganna Bapak Lora Jomai Makassar rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Nasei rombonganna Mama Alen Samarinda rampo metanda balik mem patumali aku Nenek Nasei rombonganna Bapak Elon Jomai balik papan rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Nasei rombonganna Bapak Serli tutumbang rampo metanda balik mem patumali aku Nenek Nasei rombonganna Nenek Rikar cuma pembalak rampo metanda balik mem patumali aku Sein Sola Adina rombonganna Ansar cuma nete rampo metanda balik mem patumali aku Nenek Nasei pintu nato lalangan nasanti alang letter lantang 20 misa selako 25 sidaruna katongkonan kamarintinana Nenek Ampi cuma ilu rampo metanda balik mem patumali aku Nenek Meli lang mendeki ina nomor misa nomor 2 sidaruna katongkonan kamarintinana keluarga majelis gereja jemaat Tengko Klasis Walendrang Timur Jomai Walendrang rampo metanda balik mem patumali aku Mamakara lain deki lantang 95 selako 20 sidaruna rombonganna orang tua Bapak M. Thomas Jomai Sukadamai kurang pemetanda balik mem patumali aku Mamakara lain deki lantang 95-20 rombongan Mama Datu Amboyan rantai pa orang pemetanda balik mem patumali aku Mamakara lain deki lantang 95-20 rombongan Nenek Kara Jomai rantai ramai rampo metanda balik mem patumali aku Nenek Nakara Batu Mama Oli lain deki lantang 95-20 rombongan Mama Lita bersaudara Jomai rantai ramai rampo metanda balik mem patumali aku Mama Naulin lain deki 95-20 rombongan Nenek Bongga katongkonan kamarintinana Nenek Bongga Damai Batam rampo metanda balik mem patumali aku Kara lain deki 95-20 rombongan Nenek Nona Botang Makale rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Naston lain deki lantang nomor 30 rombongan Nenek Lita Bebo rampo metanda balik mem patumali aku Nenek Atri lamin tamalantang 20 kasera rombongan Bapak Anjas Jomai Makassar rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Malpin lamin tamalantang nomor 30 selako 10 rombongan Bapak Desi Kalimantan Timur rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Malpin lamin tamalantang nomor 30 selako 10 sitaruna katinebanne tiruan gantaran rampo metanda balik mem patumali aku anak tomate lain deki ina nomor misa nomor 2 rombongan Bapak Gita Mangkutana rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Tangke lamin tamalantang 20 misa 25 sitaruna rombongan Bapak Wino katongkonan kamarintinana Bapak Wino tongko rampo metanda balik mem patumali aku Bapak Tangke
Lamenta Malantang 20 Misa 25. Rombongan na Dedi lo may bukayo Rampo Metanda Mali may patumali la Bapak na tangke. Lamenta Malantang 20 Misa 25. Nana Ines Tuatete Lampio Rampo Metanda Mali may patumali la anak Indo Sanadi. Lain di alam letter B sila Lantang 32 Patangpulo. Rombongan na Papa Edi Jong Misiwa Rampo Metanda Mali may patumali la Mama Aston. Lamenta Malantang nomor 3 10. Sinaluna katongkonan kamaritinan na David Allo Jong Sopeng Rampo Metanda Mali may patumali la Ibu Matilda Batu Mama Aston. Lain ditilangtang nomor 3 10. Rombongan na Indo Soabite katongkonan kamaritinan na Indo Soabite Lamay Soya Rampo Matangkian Suruh. Lain ditilangtang 30 Misa. Rombongan na keluarga Bapak Amel Jomai Sopeng Rampo Metanda Mali may patumali la Mama Aston. Lamenta Malantang nomor 3 10. Rombongan na keluarga Bapak Rendi Jomai Makassar Rampo Metanda Mali may patumali la Mama Aston. Lamenta Malantang nomor 3 10. Rombongan na Tasik dan Miliatu Rampo Metanda Mali may patumali la Bapak Audrey. Lamenta Malantang nomor 3 10. Sangat rata pagantianan bulawan tangki kang Dio Santung Dio Batang di Kaleta di KBRT bulawan Dio Tondon Batangta na kupong bay melong kayang bukay ulang niki suleng kararata lompo karang niki Tondon Batangta tapi biru mana palakinan pura di Papatungki dan naseupa na katongkunata lasum pulang ngalolong na laupu pendaunan Mr. Talo na Nek Putra iya Makin ditangkian suruh lah sekilo orang Pak Kiri Mr. Talo Nek Putra dari Yasusimo kada sambung di paling bawah kosulen kararata nanti komentur nampak dengan keluar tadi timang makulolong di ramdema awak tangkian suara.